ngai hlatu du tak te le kan channel viewers le subscribers lu tak te in zawiin sipai kan han buk le acheu tun truma chuan interview income na kan lo ti chuak le dona kan video ma sa kan soi tong khan income te hi mission ve ni theise du thu sam ani ma se kan veng lam Pune a hian tun thla ni sompuriat atangani somthum pakhat thleng lockdown pon ani mau mai taxi a chuan mi han man mai tur kan nei theilowa in mi hriat thiamna kan ngen tak mewa tin tun tuma hian doctor sa bok kan lo ti chuak le dona then khat tan chuan anin om viau tong ti po rin oma ma se video ma sa kan soi tong khan kan unau ten democracy an sual chho ma le in ngai thlak pe chung chu arem chuan kan lo ti chuak zelang ti hi kan han soitel bok ni se tin chanchin thar puan hi kan full time na ani lem lova kan regular na pa nga ya kan boy ve a hun all kan nei chana ran ti zeu te ni awangin achang chuan a hun taka kan an post theilo thina in mi hriat thiam na kan deal bok ani tin kan tran tak main hei kan channel la subscribe velo viewer zingah hian engmozat kan la oma thil har sa te ani lem lo awangin khongai taka mi lo subscribe ve ram turin kan han ngen bok cheu ani Myanmar Mipuite ta na chanchin lomom then khat te ole tun tuma chuan Myanmar Mipuite ta na chanchin lomom then khat han pon kan tuma chumi main Dr. Sa Friends 2410 an komna thar lamber ilonga thlama sangu Dr. Sa voina kan kom thei don che wangin kan lom hle mai hanin zon ngar bor mai la hemi pui sorkar inti national unity government hi international community level a pom minni toem khovel sorkar ho zingah pom to cheuan omem UN Security Council a kan boina chungchang flora soi tura som kan ni to a tin US sorkarin kan ruam han na te an hnena hrilfia turin min som boka kan malam huna hian thil tam tak soi ho zel turin ruaman na siamani cabinet level a le parliament level a khovel sorkar tin te hnena rang taka min recognize turin ngenna kan siam chho zel donani achan chu national unity government chau hi Burma democracy sorkar chun ania democracy dan ang tak mipuite tana ding sorkar chun ani le kha tuna khan iom na po thup tlat ania isahim na tan tuna khan nangma la inu pui fanau te tan khan itla phangem in himzel the iringem keima chau kanilawa tuna hian Myanmar Mipui makta doi somnga pali te chu sipai ten an rigrapa an thata mi zasari somli ayatamin an nunna Burma in democracy an lo nei thei nan an lan to a keipo ramphat san tu tin ti hlum na dan ka chunga an leka kanun na tan le kanu pui fanau te tan po ahlo om khop mai ma se heng kan rammi pui te torna ra phlak zia le anin pek na ro pui zia ngai to hian chol thei kan ni lo ani engtin nge tuna sipai sorkar hi ti chiat an ni thayang tuna kan hriat thayangin USA te UK te European Union te le ram sang in shrek na an kal pui meka ma se heng shrek na rengot hian engti kong ma in sipai sorkar hi ati chiat pha donin alang silawa chu baka Russia le China chu an lama an tangtlat boxia engtin nge he sipai sorkar hi thi ani thayang ala chak viawin an rong tel mai boxia nie America sorkar te British sorkar te European Union chunga te kan lom tak zetani Myanmar sipai te chunga sanction shrek na an kalpuya wangin ma se ka soi fo tongin hei mai hi tok lova hei ayana zo ka hre kan ngaya chuti rual chuan kan unaw asian ram te po kan ngen le duwa Burma sipai sorkar hi na zo ka hre ka an chunga na zo ka action la turin kan ngen ani achan chu international community lama changa action na takala kan ilo chuan civil war rap thlak ber atlenge nge donani kan rama hian chuwangin chutiang tual chung ral rap thlak tak atlen lo na tur chuan kan ram mipuitan an din national unity government hi min support min recognize vat hi angai ani he sorkar hi Myanmar Mipuite dinani angin Myanmar Mipuite tana dinani chuwangin international community te abikin khovela free democratic sorkar zong te hian min recognize ma paule tuna in thana hi atop ma mai donani ani le hey Indonesia te chuan
tuna sipai sorkar che dan hi adu lo maya adem na sa hleya ma se entinan Myanmar then om ram nge India te hian ramdang buaina kanin ro lowang tiang deu policy chuan lamin an then om chung te buaina chu angai tha tlat angin alang sia engtin nge heng te hini ta angle hetianga kan ram Myanmar om tamai le sorkar mumal lo taka om tamai hi China tan po athalo ema kan then om India tan po athalo ema kan unaw ASEAN ram som te tan po hian thil thalo takani kan then om ram zong te an tan ro la poimo emani andu chuan he boy na hi ti top theina power an ne ni China atanga voi khat phone call lek poina top the ni India ram atang phone call voi khat lekin kan boy na hi are the ni tin ASEAN roi tu ho hi inpum khatin om se voi khat phone call a an ti top vek the ni kan boy na hi tuna hian mak kan ti chu hetia min thlir sa hlia rengot ma hi mak kan ti tak zetani then oma kanin bei vaka kanin thata chu then om pa te hian hrengreng si in min thlir mai maya eng ma anti lova eng ma tak meu ti an nei lo hi mak kan ti tak zetani chu wangania he national unity government kan dini min pom tura kan du na chan chuni ti chuan in tha boy na genocide hi kan ti top thei don ani olekha kha Dr. Sasa Friends 24 hoin April ni som ni an kom na ania hem in kom nu loka hian UK in Myanmar Mipuite sorkar national unity government a thlop thu aron puang ta ani sumi chungchang chu ilo ngai thlale lokang ho UK in NUG a thlop thu a puang Nigel Adams UK Minister of State for Asia Nigel Adams ale Dr. Sasa te nimin April ni som ni a in kom na UK Minister of State for Asia Mr. Nigel Adams chuan Barmaram Mipuite na sorkar loading thar national unity government chu athlop thule and welcome to asoi zel na chuan Nigel Adams chuan tharum thona telmi alo democracy du kongzo Myanmar Mipuite chu afak thu soin sipain tharum tho Myanmar Mipuite an bei na hian top san ngal turani Myanmar rama Mipuite sorkar democracy diktak din tharle ani theinan national unity government hi kan thlop ani ati social media Twitter a post nge heti lai hian Myanmar sipai lal chung kwa in nghirnghona thleng mek boka chu ilo ngai thlalew Myanmar sipai lal te inpum khatna ke chedon naim ni men ong hlayan ama du lo tu top army officer te man khom Mipuite siam sorkar chu sipai tenan pong lak nu February ni khata changin sipai sorkar state administrative council andina rong takin Mipuite lungoi lo te chu voin ni thlengin tharum hangin an obzuya lungoi lo ten Mipuite chu thlopin CDM an zoma sipai captain le major rank hial antel to ani sipai helpol ten thuneina an pong lak du lo zingah commander in chief general menong layalama tang lo deu nian shet sipai te chu napoi mo lo chel tirin ada bo mia zela atam zo khi chuan do dal ngam lovin an pui fanau te sahimna an du awangin engma an soi ngam lo chungzinga sipai sorkar thupek do dal tu langsar ber eastern command general yapit lashio headquarter om chu nimin April ni somni khan army headquarter shen ania sipai general som pakhat lai rol shen tel zuyan ni ti thu media rang tenan puang General ya phita hian men ong haya thil ti dan hi adu lo na rei to ani na tanga ba na du na rei to bok ban na lekha te po lo the lu to nge ani ome ti chuan nimin khan ama mai ni lovin midang sipai lal som pakhat lai men ong haya thil ti dan du lowa alam tang to lo nia an hriat tenen man anita ani tuma biak po thei lowan om thu soyani man tok te hi an ming hriat chian vek alani lowa an zingah chuan general ya phitle lieutenant general Nini Siu major general mawm zan major general Ten U te chu antela sipai sorkar state administrative council chuan an thural pui midang te po an mantel nual ani general ya phita hi silaya ka hliamani ti thu don ani bok sipai lam ve thung chuan ti hian an soi heng ho himan an ni lo na an nga lu tu ka wangin biak po man an ni lo mai ani tin apuanga ma se arin om lo hle a chan chu an nu pui fanau te thlengin biak po thei an ni lo tlata engemaw chu om nge ni na lang
sipai officer hento uan sipai sorkar phatsan CDM azom vele ta hento wa hi Shan state khotsak lama omania hento wa hian main ong hlayat set dan hi tha atilova April ni somni ni khan anha ban sanin CDM azom veta hento wa soidan chuan officer dang tam tak point anha ban sana CDM zoman dua ma se anu pui fanau te nun na ta na lo om em awanga labang lo mai tam takan om thu asoi hei ba ka hian sipai lal te chuan an hnuai mi te chu ruk dan ten zir tira ruk an ruk tira ho tulian zok te thupek ani awangin an zom lo ngam lo niin asoi ani tin he sipai officer bang ta hian athi thlenga sipai ho do tur thu asoi tel bokani hetianga thunei na an pong lak tamai hi makitiem tia RFA palai ten an zo na chu henta u chuan makatilova he thil hi in thlan ma ta ya changa an roman sa vekani an tladon ti an threchiang sa in thlan ma ta ya chang khan thunei na pong lak hi an roman sa vekani ati tuna hian sipai silai keng hi angza vel nge omairin tia an zo na chu changin hento u chuan silai keng sipai chunuai ni vel chau an om thu asoyani Federal Army hidin tak ta se tuna Myanmar sipai ho zingah hian Federal Army zomdu an omiringem ti an zo na chu hento u chuan an chungte an nupuite an fanau te ta na him lawa ein ngat viawang Federal Army chu zomdu tam takan omani ti na chang ani le nangmo angaron tlan chuaka CDM ran zomdu ten la omangem tia zo na chu hento wa chuan te reng mai an la om cheu ma se tlan chuadan kong hi ol lova him taka an tlan chuat theina konga om chuan tlan chuak du chu an la om chewani ati sipai sarkar tan madaw ho chunga hian top leader te thu in mulovin lungro lo na om chho meka anma ni le anma ni anin kap lawang ti po asoi thei lo ani mipui sarkar tan kol eng tan don nai to ni na lang ol sam tak chuni lo ma se mipui te chuan ne na chu an la chang nge yang zoi in mipuita na sorkar din thar National Unity Government point thlop tu anei bel zele Japan sorkarin na thlop thu kan hretoa tuna hian UK lampoin an thlop thu an chak chuak vele ta chuwangin beidong mai lovin itong trai sau sawang u ole tuna kan puan ta ka chang khan ingai dan le hriat dan le idu dan te comment section lama ilo soi ve don nia